beli pi baro kan digi dashe Meghalaya pengipitan subhai pi baro syakatup kubor meta ke janmien. Hasba pi poish ki kubor ki bebnya ipech baik mat kongsan. Penbena ke National People's Party ke kerteng jong i Dr. DRN Nonglat kum kurtong bani pun ke election MP National Parliamentary Constituency. Ya kendo Menteri Rangpak Kejelau Konrad K. Sangma bagi nong lam shnong hanongpo kular ban paikmat syaki kampen roy. Ya peliu jengmut ke sorkar jela bagi sengsan purte halor ke kaipot jong ke reservation policy. Badiaro Menteri Rangpak Dua Keri Narendra Modi ke jendap Shisnam ke Operation Sindoor penskam ya ke jengkut ke India benikun persyak ya ki kamlen. Mentangin pai syaki kubor nak keleng ke jela. National President jong National People's Party Konrad K. Sangma negasi ulah pediang ngobhayu Dr. DRL Nonglat Chakasing haki program kabla pelong ha ususu tham auditorium Shillong. Haba ajeng crunch ki dekot jong ke party bat syakinong yelam usang ma ulah ong baka state committee jong ke party kala terwai Dr. Nonglat kumukertong nak bentak ke election shiteng samoi benekun MP na Shillong Parliamentary Constituency. Ya kini kejeng terwa lawan ra akmat jong ke parti bat la yo ru ya kejeng menjur na baro ha ka ba Konrad K. Sangma ula pendapat ba ke kerteng jong Dr. DRL Nonglat kum kertong jong ke National People's Party ha kini election shiteng samoi ke Banselong. I would like to take this opportunity on behalf of the party to welcome Dr. Nonglat to the National People's Party family. Let's give a round of applause. With the approval of the General Committee that has come from different constitutions and with the approval from our State President and the entire committee, I would like to now officially announce Dr. Nonglat as the official candidate of the National People's Party for the upcoming Lok Sabha by-election. Thank you very much. Menteri Rangpak Kejelau Konrad K. Sangma hinin kesengi ulai kendo pat kinong ilam shnong ha ke program kabla penlong da kesenjuk ki Rangpak shnong hari boy hanongpo. Kani ka jengelang ka paikmat syakimat ki beidei pat ki rukom sinshar shnong pat ki kampen roy. Ki bakintup ya ke jengdawan ka bentaban penyo ya ke government college. Karukom sam boarding ke bebiang. Kilat ajeng sumar ki bakhambha, bakajeng ajeng kershani ki shnong ki bedan ki jaka kaput. Menteri Rangpak Kejelau la kular ban kemi bnia ya kajeng terwa ban snai ke government college anong po, ba dia thuru balajan la ban pendep ban snai ke substation ke bashispa laipu ar kilovolt hakathan. Paulapan benaru ba on ai san polak tengka na kebenta bensenai ke office jong kesenjuk bat pens kemru bagi sorkar kanele pen klain bat pen kentup lang yeki dorbar snong haki kampen roy. And we assure you that we will continue this bond. We will continue to work together. We may be in different positions. We may be in different posts, but our goal is the same. Our mission is the same, which is to serve the people of our state and to be able to make a difference in their lives. All the different points that you have mentioned today, I have tried to respond to some of them earlier in the CM Connect program and the interaction we had. There was one important program that was discussed in the office last time, which was regarding the office of the Sindoor boy, which was again mentioned in the memorandum today. We didn't get a chance to discuss about it,
maybe this is the right time for me to reply to that. And I'm happy to inform all of you that Honorable Deputy CM and myself have decided together that we will be sanctioning 50 lakhs for the construction of this office for this duty of Ashram in the world. I know it's not enough, but this is a contribution from our side. Menteri Ketenat PHE, Marcus and Marak Hendin Kisngi Ulapan Long Kijing Krem ki kontraktor Sarkar Khasi bat Jaintia, Badru bat ki Supply Association Shalong, Hagabalapan Pau Kijing Halor ka Jing Pensateng ya Kijing Siu Hapo ka Jaljivan Mission. Hakani Kijing Elang, ka Association Galapan Pau ba Kijing Penslam bat Pelat Yaki Bill Jong ka JJM, Kabu Jing Yaki kontraktor bat Tre bat Peniat Chakamat Yaki Kam. Haba jubab halor kita Kijing Balapan Snow. Menteri Ulaong Bagasorkar ka ngothu ye kijing biki kontraktor ki mat baru ong Bagasorkar jela ke kren halor kani kamat Bagasorkar pedeng knang berpentik na ba onla pan pelat no kamkloy ya kapisa. Earlier, Government of India has put so many criteria that you fulfill these criteria, then payment will be given to you. But after completing all the criteria, now so many issues started coming back again, like Jalankalan. Jalankalan is a kind of a social audit, which have to be project-wise. ID has to be created, and then it is if it is not functional, the reason thereof, and then if it is functioning very good. So therefore, these are the issues which Government of India has put in, and then other one was operation and maintenance. Operation and maintenance part also we have already completed. And Government of Meghalaya has already notified. But now we are stuck up with the 15 Finance Commission tied fund, which was given to the district councils. So now district councils were not given any utilization certificate to the Government of India. Now Government of India is putting a condition that you submit this utilization certificate to the Government of India, then we will start releasing the JJM fund. Ketenat puli putih hinden kesngi, kelapan long ke jingelang bak kinong don benta halor ke jing terwa. Ya ke Centralized Provident Fund Scheme arhajar arpun rio na kebenta kinong trei jong ki aided school but college haka jela. Kesenjuk jong kinong hikai kelapan pau ke jing sokia halor ki mat ki bede bat ke an, ki jing penmi na kathan, bak ke jing don kampanye peliu jing mot shwa ben pentre kamyaka. Ketenat kalau ong ba on sa penlong shu ia ke jingelang kanang ban pentik na ba on don ka jinge shimbenta lang jong baro kumju ru ban penlong yaki awareness program halor kini ke scheme ke jela baro kowe yaki nong hikai bagi professor ke bela shong thaj on sha ban sai 6% ke pisa na ke CPF hadin bala dep le ke jing penshisha Commissioner but Secretary John Ketenat Puli Putih Vijay Kumar Mantri Ulaong baka sorkar kala shimi kilat ki bakhambyang bat benrap ru ba onla ban pentre kampura ya kini ke scheme tat hadien balada bishar ki jung ujor ki basakut hayeng bishar high court jong ke jela. I think one of the MCTA major concern is that tomorrow there is a high court hearing is there and they want to based on the high court outcome of whatever case is there. So since it's sub judice, MCTA do not want to have a discussion here. That's very much appreciable. And then the second point is that the other association, KJDSTA, this association major concern is that sir, we also have our friends in Garo Hills, and then they also should be invited, and we should give time to them also. So we have decided that we are going to have another meeting, round of meeting, maybe 19th or 20th. We are going to issue a press meeting notice to all of them. And then we want to take, there are other associations from Jaintia Hills and there are many other associations which involves in Dixit teachers and lecturers. We'll invite all of them and see that we will listen to their concerns. See, there was a draft scheme which was submitted by the department perhaps in 2023 to the High Court, and this scheme has a different context. So right now the scheme that we have notified is based on the approval of cabinet. So we will see where both are submitted. I think this new scheme has been submitted to the High Court. It's based on before High Court and then it's up to High Court to take a final call. Ka sorkar jela hinin kesingi kelai pelio jumut
ya ki jing shem bakongsan ka kaipot jong ka expert committee halor ka state reservation policy bat kiseng sign perthei u commissioner bat secretary uba Cyril V Darlong ding do lo ongba ka kaipot ka badon arpuwe volume bat kumba 100,000 sla lawanra ashwa ha ka yingdor bar thawan hadien ka jing pintikna no menteri rangba ka jilla bani plio jing mut shushu ka sarkar kalapan pau ki jing shem bakongsan ki jing ai jing mut bat ki kendon ai kat kum ka riti sensar khadar ha ka jing elang kat bai ki copy jong kani ka kai phot la samru shaki seng san perthei buon na ki seng ki la pedang ya kani ka jing penlong ki jing plio jing mut ta ka jing yo jing menjur lang na baro banwan ra ya ka jing penben la patha i ki seng san perthei ban khmi bnia ya kani ka kai phot bat ban ai ya ki jing ai jing mut la dai ki don. Today we had presented the main findings of the Committee on the Reservation Policy to all the political parties, and Honorable CM has also directed us to give all these political parties a copy of this report. As you know, it's a voluminous report, 21 volumes, almost 4,000 pages. So the findings and the main recommendations of the committee were presented to the political parties, and we had a discussion on the same. The majority of the political parties looked at the presentation, and there was no major disagreement with what the committee has found in the report. I don't want to go to the details of the report. It's a very lengthy report, but the recommendations are there. I think it's already been shared with the press. All of you know the recommendations. All the political parties attended, except one. So I don't think there is a need for any other meeting. Some political parties may also give further suggestions after they go through the report. So we have requested them to go through the report in detail. It's a voluminous report. We have presented, obviously, in 1 hour time. You can present only the main issues, the legal position, the constitutional position, since a lot of the issues dealt with a constitutional law issue or the legal issue. And these were presented to the political parties, and all of them greatly appreciated the fact that the government had called them, and we had made this presentation to the political parties. Kamamlu Chera Siemens Employee Union kelapan pau ke jeng songkia lor ke jeng penselaman pelat yak installment kabalai ke badai ban sius kinong tre jong kamamlu Chera Siemens Limited. Haba crunch kani nong patai kubor u President Jong kesenjuk uba penskem lingdo ulo ongba ya kani kaman ladap ya keren lang ru bat kinong mi kmat jong kasnong bat menteri rang ba ke jela. Kebakentu ban pelat no kam kloy ya kepisa. Haka juga por kesenjuk kala kerpat ru nak kebentak ketulop padang sa jongki trainee bagi nong tray kontrak ki badai ki nong tray ki bela tray nadu usnem ar pra. Uba penskem ulo ong ba kepisa badang dep pelat kala yarap shibun ki nong tray ban seng kamparet bat kentu ru ika sorkar ban penkloy ban pelat ya kepisa ke badang sa. Dia kata pada pihak pulau bagi air pada mulai masuk ke taruh long wanis yang belum naik kedua yang keren ini yang biaya pulau rendah kalau di nomor jadi lebih berdekat pulau nama pun para pulau jadi kila astaman yang menjong kejar kalau pihak pulau berdekat kata yang lalu yang kejar itu yang kedua di pihak boleh kata ya dengan persen yang pulau berdekat lebih kedua ini mulai tâm sự này không thấy đây thì ông nằm persian thì kita tahu posisi di kadang di para menteri di kini buat nilai ya terserima juga belajar ke para menteri di kalau ubah ilaban atau film ilah cuma sekolah kaya kadang yang mau Malaysia ini kan jadi nom ya ada di negeri Wiwan ada kontraksual di trainees di jadi kalau ini melihat terserima dan lagi perhatikan bahwa ideologi tentang jom ni para menteri tentang ini tapi terusnya.
Kajaintia Students Movement Education Cell kala kentu ya Menteri rong ba ko jalau kondot ke sangma but ya Menteri katna puli puthi ba lakmen rumbui but thau ke CUET Undergraduate Examination Center Jaintia Hills nadu usnam arhajar apun rio shening kani kesenjuk kelaya thu bagi kena puli ya minta kile chadu Shillong Ribhoi Tura bat sya asam nak benta banile ya kani ke examine kabakata ajeng shibun ya kapla pisa kamtam ki kena nong kendong ka GSM kala kerpat ya ke sorkar ban shimkia ya ke ni benta lembat ke National Testing Agency bat ban penbenai ke jawai lani ka kliat kum ka CUET Center kala panru ban pelak chisin na ke ni ke examine CUET na benta ka admission haus nam arhaja apun rio arpunyo lada ke sorkar pedeng kam trikam kala maham ban pelong jingeki lada omla ban penbet ya kemat hadu ka khatway terik ujemang kay kadaw bakulaw ngi kum ka JSM ban mi seprang hakabay day bat kini CUET o ngi singo to ba ngi klem persya ke CUET henry ngi tip ba don kampat ya ke government de ke jingi trelang bat ke NTA ban set of ikaway ke exam center CUET ban don hapo Jaintia namar ba ngi tip kandai persen ki kena pulai na po Jaintia kidai ki bawan na kalong yang beduk. Ladaki ha ban tang ban suto ya kini exam CUET ban lek seduk Shillong Assam Tura kalong kecingta kabakraw ya kisamla pulai na po Jaintia. Sa kawero nitip ba ya kini exam kisdang ban tho na do ka kandai beje kumto. Ladaki kena ban mi na po Jaintia don ke traffic jam kelempep kindo ban apiar ya kini ke exam ada ki samla pulai kimla ban apiar kini exam kimla ban continue show ya ka pulai buti joki bayde bat kini ka FYUP course Office Jonga District Rural Development Agency ringkat bat ke SRES District Implementation Division hapo ke Swachh Bharat Mission Gramin kla IT kumba lai punyo teliki auto three-wheeler waste collection e-vehicles Shikishnong ki bedon Ribhoi district Kishnong ki blayo ajeng bentoy ki don hadu ar punyaw teli ki bahap po ko umling block but si pau teli ki weipat ki bahap po ke jirang block Umentri rang ba ke jelaw konret ki sang mau lapli bat IT ki kali hinnen kesngi hanong po ha ke jeng don ringkat jung sembut menteri rang ba ke jela uba preston tensong lembat ki menteri sarkar ki MLA bat ki officer na ke district Kani ke sinjam ketemu ban penklan ki rukom lum ya ki nyut ki nyer bat ki jabok jaban ha ki jaka nong gendong hapo ke skim Swachh Bharat Gramin. Ka program ai jenghikai Kepalai sengi linter nak benta ki enumerator bat supervisor nak benta ke Census of India arhajar arpunyo. Lapen kutno hinin ke singa amla rem CNRD block was Jaintia Hills. Bat hang ne lawan beni shimbenta da shispa arpungut kinong shimbenta. Bala penyat ya kini kum shimbenta ban penkre ya ke jenglum khana samari. Hapa ajeng kren menteri kabinet uba lakmen rumbui ulai thu baka jenglum census arhajar arpunyo. On pendon kam de ki code digital bak rukom khmi bnia ya ki jinglum jingtip bak ki jing pensha kan long lingba ko online la pentip bak jinglum jingtip ka bapaka lingba ka khana summary ka long ka bakong san na ka benta ki scheme sarkar bak ki project te jingte da ka babenrap ba ya ki shnong baladap lum haswa ka lai puwe terik ubnai no pra arhajar arpusandru on salumbiang sashisin Hirangkan yang ekonomi sensus baru ini kita baru kita buat bah ibang jangka. Dan pada ngamen tu yang pikiran basno, inang ikan sno, ngamen tu yang mereka baru. Ngamen hantam kibon ki ini mereka tidak inang ikan. Tiga pun Undai tamanta hari kane kan sawat saka
SIR hari kata kan sawan saka election yang speaker election nanti show tambah kali ke responsibility kejoni bah gini ya kan kami tengah tu ini berterbaru di bon na pili election ni pramarjani kesubha kia ya kan kami tentu nama diberi yang ini tentang wala bilang aikan sekiduan. Nama bilang what ai census ini tu. Kau nilai ayu. Tapi anda ladu itu orang basnam. Itu yang ini bakduk di bakum ne. Orang nak orang basnam. Meghalaya Basin Management Agency matagasi kalapanlong ka District Mukti Stakeholder Platform Sustainable Land Management Project Program ha East and West Khasi Hills District kumshipan taban kintiw ka rukom pen priang jingtip halor kumno ban penne pensa e ka rukom rep klem dawai lawan benishim benta kani ka program da urang ba shnong kinong rep ki self help group but kinong kit kam shnong ka district Project Manager jong ke MBMA ikong nongrang ila pensya helor ke jingdon kam ban pendunai ke rukom aida wais bo bat pinsluru ya ki nong rep ban pindon kam ya ke rukom rep klem dawai di ladio ke organik kita dulu bisnong di Meghalaya kan bentar pada Magnolia ila don bentar pada agriculture department pada organic mission ya di balik itu ni kini mission ni ka project kata yang bayi ni kita panggil kuah apa ginra giti yang kata enam pada jinglong organik yang pasti ini diberi lada iwan sini yang lagi kuah tentang apa organik kuah penyo ini jinglong repang yang segi so ipai jinglong repang yang segi imamrat ini di lapanina apan le organik pada masyarakat organik kalau untuk tanya ada yang naik ke dalam program ini, yang katakan apa akan diketahui. Lapanlong ya ke camp Aisna Monsgopa nen kesengi College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences Umyam ringkat ke jingis nok ketilang bat ke Regional Blood Center Pasture Institute Chelong. Lapanlong ya ke ne ke program kumsi bentaban pensapriang jingtip halor ke jingkong san jong ke jing Aisna Monsgopa bat penslor ya ki brio kam tami ki kena pulih bagi nong terai jong ke college ban long ki bejinsur mensi ban ais nam kena ban pelat im yaki mensim brio Mendang ini pai patch ki kubor na katan shute lam ingi. Kajing syatngan ke baklem bu upor jong ke kaidem Jennifer kelapoi syak kesengi ke besan menta kesengi ke belapen long bandawa tokit halor kajing syak penyap jong ki argut ki kelung hatrong laubi ha Manipur. Ke Jennifer kala penlong ya kejik syatngan naduk ka lai terik ubenai leber arajar arpulai ban dawa ya kejing bishar hok na kebentai ki lanot ki belangat haki kam pentrim kai dawai penbuat ha kebeladon kejing yap kejing mensau kejing jar ngai ki beriu ba kejing petwer ha bekeren ha kani kejing ki persya kelapen pau kejing ngaudiau halor kejing mamla jong ke sorkar ban wanra kejing bishar hok na kebentai ki longgieng ki belah syak ta what hadin lais nem kinti kala benrap ru bagajing syak thangan baklem bu upor kandang peteng hadu banda lei halor kani but onla ban bishar hok yakin lanot baro गया वाला साल जो 2023 मई 3 तारीख से ये नार्को टेररिस्ट लोग ने हम लोग के ऊपर में जो
अटैक किया है। ये एक गांव पूरा जला के उधर से सब मैतेई मुल्कों को भगाया उधर से। इसके लिए जितना भी हम लोग 2023 मई का 3 तारीख से जितना भी घायल हुआ है, मर गया है, अभी तक लापता है, और आईडीपी जो बेघर होके आया है, इन लोग के लिए इंसाफ मांग रहा है। अभी तक 2026 मई 3 तारीख तक जो घटा है, ये सब घटना का जो हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। वी वांट जस्टिस फॉर मणिपुर, वी वांट जस्टिस, दैट्स ऑल। अनटिल एंड अनलेस अभी तक में जो अभी भूख हड़ताल कर रहा है, जब तक इंसाफ नहीं देगा तब तक मेरा सांस है, मेरा शरीर से जितना भी सांस चल रहा है, जब खत्म होगा तब मेरा हड़ताल भूख हड़ताल खत्म होगा। तो ini pegmentai ki kubon nak lengkari. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi la pentikna bagi India ka don jing tmuk bas kem ban rat ding khong ya ki kam pentri bat pen sa nge lot ya ki jing a jing kersan. Lingba kerensan social media ka bapen I ka link ho dap jisnem jong ka Operation Sindoor Modi ula a jing ya ro ikatanat shipai ringkau halor ka jing shlur. Ka rukom tri kam bar ka jing don ya ka jing mut ka bas kem ha ka por bather kelai ki tu ki badon kiti ha ka jing thombor ha pa halgam. Ula ong ba kani ko operation ka pen I ka jingklan jo ka India ban yang scam persha ki kampentri. Shushu umodi ula benrap ya ka jingjob jong ka Operation Sindoor bat ka longkom ka nuksa jo ka jingslur. Ka jing edri bat ka jinglen ladi jong ki shipai kari. Mentang ini pas ki kubor ye lekai. Ya ka district level inter-school athletics meet 8,000 riu go lapan long da ka office jong district sport officer Southwest Garo Hills lapan long hinin kisgi ha ampati students feel. Ki kena puli na bontli ki school jong district election bentah ka ni ki jing lekai ba pher ban pen inam ya ka sap ka jong ki. Ka jing long ba bha bat ka mensi mi lekai. Ki he jong district sports office ki nong hi kai. Ki coach but ki nong eat sports ki lai don benta ban penslur ki kena school ki bile kai ya kani ki athletic meet la penlong knang ban kentiu ya ka jile kai sports apa ki kena school ban it ho ya ki nong ile kai ki bet na ka benta ki jinge kun shikirin sani kop ki bakam he triathlons even so bakla jang mode there you go under 8 Kathot Senkur Dakar football tournament 8,000 riu. Kelas dang menta kesngi hamadan telang pawa dikia West hapok kapang pedeng. Say no to drugs. Say yes to sports. Balapanya daga sports Senkur Dakar ringkat bat ke yes Meghalaya. Hagani ke limpung balai skilenter on one manation benta da pratli ki kenhon ni lekai. Hakasngi plia perda la sakhi ki jing shat tenrai ba ka jing khap ribon de ikong kor nelia Dakar. Ibdai kurim jong MLA ka kli riat ba ka jing ken mau burom yo nongelam berim jong ka Senkur Dakar. Ikong Cornelia Dakar ilabanjur baka kamram jong ka jing lekai sports kalong ban kentiu ya ki jing lien ki babha ban pelat ki kena samla now drop pada ka jog por ila penslor ya ki nong lekai ban pente ya ka mensi mi lekai.
dapat ini pe ke jenglong jaman ke sumdeng ha keleng ke benta jong ke jela. Ha tura ke jeng kriat kelong arpo degree Celsius bagi jeng shit kelong lipo degree Celsius. Ke jeng ngem kau hau kelong nyopuwe na ke shispa. Ke jeng hap slap kelong iwe pon iwe milimeter. Haba pai pat shenong ba shilong ke jeng kriat kelong khatsan degree Celsius. Bagi jeng shit kelong arpulai degree Celsius. Ke jeng ngem kau hau kelong nyopusau na ke shispa. Ke jeng hap slap kelong kendai pon milimeter. Kat bahaju wai pat ke jeng kriat kelong khatsan degree Celsius bagi jeng shit kelong arpulai degree Celsius. Ke jeng ngem kau hau kelong nyopue na ke shispa. Ke jeng hap slap kelong milimeter. Kesun beneng kendum lo hatura shilong baju wai bat kala aruk bandon ke jeng hap slap ke pamalumala haki babon ke jaka. Shoben poi je bekut jong tup kubon pe piang sai sien yakimat ke bakongsan. Penbenar ke National People's Party ke kerteng joi Dr. DRL Nonglat ku kertong bania koni ke election MP na Shillong. Ya kendo Menteri rang bak kejelau kondek ke sangma bagi nong ilam shnong hanong po pular ban pait mat ki kampen roy. Ya beliau jemput ke sarkar jela bagi seng-seng purte elor ke kaipot jom ke reservation policy. Pada ro Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ke jingdap shis snem ke Operation Sindoor ben scam ya ke jemput ke India bani kon persyak ki kam neno. Ti perlok ketung la poisok bekut jong tup kubor jungi mata ke janmit. Hadum ini syam yang bat pila syai keski. Ha kepor hinyong puje janmit. Kublei pi barok.